yego hari iperereza ririmo gukorwa muri minisiteri y'ibidukikije ndetse n'ibigo byishamikiyeho. ubwo rero iperereza niryo rizagena abazakurikiranwa mu butabera bitewe n'icyo iperereza rizagenda rigaragaza. Hari n'andi makuru avuga ko wari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ibidukikije nawe arimo gukurikiranwa ariko we akaba yaramaze gutabwa muri yombi. Ari mu umunyamabanga PS ari mu bari kubazwa, ari mu bari gukorwaho iperereza. Ibizava mu iperereza nabyo nibyo bizagena icyemezo azafatirwa. Hari amakuru avuga ko wafunze. Nibyo mvuga nti ibizava mu iperereza nibyo bizagena icyemezo kizafatwa. Ntabwo ubu ngubu twavuga ngo arafunze, ntabwo icyemezo kirafatwa. Nyakanga muri uyu mwaka, nyuma y'uko RIB yari imaze iminsi ikora iperereza ku bantu batandukanye, yafashe abantu 7, ari uwitwa Murindabigwi Patrick, hafatwa uwitwa Kabanyana Costazi, Nyandwi Gilbert, Uwababyeyi Marie Leandre, hafatwa n'abandi bafite ubwenegihugu bw'ibihugu by'amahanga nk'igihugu cy'Ubuganda witwa Burungi Badwin Melad, na Byaruhanga Boris Sam nawe ufite ubwenegihugu cy'Ubuganda, ndetse na Gatera Samuel. Aba bantu rero bafatiwe muri ibikorwa by'ubujura bw'amafaranga. Nibyo koko Jean d'Arc Mujawamariya ari gukorwaho iperereza ku byaha akekwaho kuba yarakoze igihe yari minisitiri w'ibidukikije. Kugeza ubu rero ntacyo twatangaza kirenze ibyo tubabwiye ubu ngubu kuba ari gukurikiranwaho kugira ngo bitabangamira iperereza. Ese arimo gukurikiranwa afunze cyangwa ari gukurikiranwa adafunze? Nibyo mvuga, icyemezo cyo gufungwa kizafatwa biturutse ku byo iperereza rizagaragaza. Kugeza ubu ngubu nicyo twababwira. Hari abandi bantu bari gukorwaho iperereza bijyanye n'ibyo bakurikiranyweho n'uyu Dr. Jean d'Arc Mujawamariya arimo? Yego, hari iperereza ririmo gukorwa muri minisiteri y'ibidukikije ndetse n'ibigo byishamikiyeho. ubwo rero iperereza niryo rizagena abazakurikiranwa mu butabera bitewe n'icyo iperereza rizagenda rigaragaza. Hari n'andi makuru avuga ko wari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ibidukikije nawe arimo gukurikiranwa ariko we akaba yaramaze gutabwa muri yombi. Ari mu umunyamabanga PS ari mu bari kubazwa, ari mu bari gukorwaho iperereza. Ibizava mu iperereza nabyo nibyo bizagena icyemezo azafatirwa. Hari amakuru avuga ko wafunze. Nibyo mvuga nti ibizava mu iperereza nibyo bizagena icyemezo kizafatwa. Ntabwo ubu ngubu twavuga ngo arafunze, ntabwo icyemezo kirafatwa. Muvuze ko muri gukora iperereza no mu bindi bigo bitandukanye, ibi ngibi biratanga ubuhe butumwa nk'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB? Ubutumwa ni uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruri gukora akazi kabwo ko kuba rwakora iperereza aho ahantu hose hakekwa icyaha, ni uko RIB igomba gukora iperereza ikabigaragaza. Niba hari uwo iperereza rigaragaza ko yabigizemo uruhare, agakurikiranwa nk'uko amategeko abiteganya. Yego, wenda nko muri minisiteri y'ibidukikije hari abandi bantu, hari umubare w'abantu bari gukorwaho iperereza mufite? Urumva ubu ngubu byaba bigoye kuvuga ngo iperereza nibwo riri gukorwa nibwo rigitangira. Ntabwo twavuga ngo umubare n'uyu nguyu, ariko uw'iperereza wese rizagenda rigaragaza ko afitemo uruhare azakurikiranwa bizwi nk'uko amategeko abiteganya, ndetse tuzabitangariza n'abanyarwanda. Yego, mu bindi nuko muri aya masaha ya saa 6 mugiye kwerekana abantu bafatiwe mu bikorwa by'ubujura bw'amafaranga menshi. Abo ni bangahe? Amafaranga yo bafatanywe ngana iki? Tariki ya 20 Nyakanga muri uyu mwaka, nyuma y'uko RIB yari imaze iminsi ikora iperereza ku bantu batandukanye, yafashe abantu 7, ari uwitwa Murindabigwi Patrick, hafatwa uwitwa Kabanyana Costazi, Nyandwi Gilbert, Uwababyeyi Marie Leandre, hafatwa n'abandi bafite ubwenegihugu bw'ibihugu by'amahanga nk'igihugu cy'Ubuganda witwa Burungi Badwin Melad,
na Byaruhanga Boris Sam nawe ufite ubwenegihugu cy'Ubuganda ndetse na Gatera Samuel. Aba bantu rero bafatiwe muri ibikorwa by'ubujura bw'amafaranga y'ibitero byagabwaga kuri bank, bikorwa mu buryo bukurikira. Uwitwa Murindabigwi Patrick akaba ari we navuga ngo niwe wabiyoboye ikipe yari iri hano mu Rwanda y'aba bantu. Yashatse abantu bamufasha gushaka abandi bantu, ni ukuvuga ngo we ni contact person n'abantu bari hanze nabo bagishakishwa. Basaba abantu hano, babwira urubyiruko bagende bafunguze konti muri banki zimwe zikorera hano mu gihugu, ndetse babahe na ziriya karite, amakarita ya banki arizo za ATM zifite za visa card. Izo konti rero barazifata, bafata n'izo ATM. Uyu Patrick arazifata azoherereza bari abantu bo hanze, kugira ngo izo karite arizo zizakoreshwa n'izo konti arizo zizakoreshwa hibwa amafaranga. Hari urugero natanga, hari ibitero biherutse kugabwa kuri za banki zitandukanye hano mu Rwanda zifite amashami mu bihugu bitandukanye. Hari iyo baherutse kugerageza kwiba amafaranga ajya kugera kuri miliyoni 100, ajya kugera kuri miliyoni 70 arafatirwa ataribwa yose. Hanyuma yandi asigaye anyanyagizwa kuri amakonte y'amakonte yafunguwe na ba bantu. Hanyuma hakoreshwa ATM, ayo mafaranga abikuzwa mu bihugu bitandukanye. Aba bantu iyo uyu Patrick yababwiraga ko bagiye gukora deal, ibyo bita deal y'amafaranga, urumva ko batagenda, baba bazi ko ari ibintu by'amanyanga, ariko noneho ko amafaranga azacishwa kuri konti zabo hazavamo bazahabwa nka 40% yayo. Abandi rero iyo bakoze imibare babona ari amafaranga menshi, ariko nanone baba bazi ko ari amafaranga abonetse mu buryo bw'uburiganya bw'ubujura, kuko bose nta n'umwe wari uyobewe ko ayo makarita yabo agiye gukoreshwa ibyaha. Hanyuma rero abo bantu bifashishije umuntu, igitero bagabye kuri banki hano mu gihugu, bagikoze baciye mu zindi banki muri branche iri mu kindi gihugu. Ni ukuvuga ngo ni banki hano mu Rwanda ifite branche mu bihugu duturanye. Baciye muri iyo banki, bashatsemo umuntu muri iyo banki twakwita insider w'umukozi. Baciye muri iyo banki yo hanze, muri branche yo hanze, bashaka umuntu w'umukozi, abaha icyuho. Muri icyo cyuho rero nicyo binjiyemo, bagerageza kubikuza amafaranga ku makonti agera hafi miliyoni 100. Rero hafatirwa ajya kwegera miliyoni 70, andi asigaye niyo yanyanyagijwe ku makonti z'abantu. Urumva ko hano ibi tubabaza, batubwiye ngo ntabwo bifuzaga kuba bakorera igitero hano mu Rwanda, kuko ngo bari bazi ko bashobora gufatwa, kandi na system yo mu Rwanda, financial system yo mu Rwanda irakomeye ku buryo kuyinjiramo biba bigoye. Niyo mpamvu bifashisha abo hanze. Ubu rero bakaba bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, birimo icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, icyaha cy'iyezandonke, kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa, ndetse n'icyaha cyo kwiba. Ubu bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Remera. Ubu bakaba bari mu nzira z'amategeko, aho mu minsi dosiye yabo yoherezwa mu bushinjacyaha kugira ngo bakurikirane.